لباجار قامشلو لهولا محمد شيخو خلا درچونا برين پیچی هات لدارخستن و با آمدبونا هجمارك مزن جخلك باجار قامشلو و ماموستين كو آريكار بون بدرچونا وی خولي او بون ماموستا رجنار و هايستان و كو نيزيكا سه چاگرتي جدايك و كچان فيري خلا برين پیچی کرن. ددسپیک دا خلک بدنگ هات راوستاندن لسر گیان پاکروان کرد و کردستان و بتایبتی لسر گیان باوی نتوا کرد برزانی نمر و پاکروان شورش سوری. هي بنفسه بو إيرو دواره كورا فرصة برستاري وتوا كمان الفيروس باهية أوادكن ومجرد كي يوشن بأمدبونا وأمدبونا مبانن وهاد. براستي جنبين راستي بريا دمكي نبو ونشرك وك إيرو وك خونا كيبو جمرة مد دبستاني خدا دخان ديروك مديروك دبستان عند دخان شر جهاني يكمين وشر جهاني بدوا وشورش هذا اللي داخستن ورجيم هذا المتشون لمخابن ما كرد خديد سويد وادي لوكاده و مدیدار کرد به ماموستا یسرا دیا زردشت و چند چاگرتین گو باورنامه خلا برین پیچی هلگرت بون. ام بنابه رفسنا جنین کردین آزاد ایرو نفشکش دواره کورسا پرستیه ده و ما ایرو باورنامه لوان دانوانا و ام پیروز باهی آوادکن و براستی وقت گوزن جن بنگها آواکرنا مالایه ام جد خوازن دستی خوب دستی ویجنه و ام آلیکار بن پیرد همو واریده گردواره کورسا پرستاریه ده به یا دواره فیربونا آسمان کردی ده به یا دواره جواکی یا دواره روشن بسیار نخستنا جناب كردي آزادي دكم وما برنامج شهادات تمريضان ما كيف مهات بزمان كردي أم جام درن دبستاني. نشكر منظمة المرأة الكردية الحرة ونقدم لها جزيل الشكر على هذا النشاط. نشاط دورة التمريض استفدنا منه كثير ونحن بحاجة هيك نشاطات ومعلومات طبية استفدنا منها مشان اولادنا مشان اهلنا مشان المجتمع. كثير بنشكرها لمنظمة و دداوی دا باورنامه هاتن بلاکرن جالی ماموستا کونی رش. جاندار شرنخی آرک تیوی قامشلو.